ede na di onyame kasa mafo abaha me pamacho eye me papa Canada Japan ba kope wo hene mu a dade ye nyina ye supporto de wo ye no eto asomu eto yakoma so ye nyina ye de mpaibo ye den eta wochi na yem se ba bi ade na ekeka kon papa Canada Japan asemi me pese wo san renew sa asemi we mayen esan se ye pa show o platform no enye politics o platform no enye politics wo de basa wo de beboa Ghana man ti se de ye papa UTV wo bie UTV de ye de e boa de ben Ghana man no sa na also do platform na basa wo de beboa yenya yentimi nkasa yenya yennipie sa na do platform na besi wo amfa platform na besi wo se e MPP fo nko adea enti NDC fo enyina baabi na yendogo NDC fo ngu omanima ase ana NDC fo so ba ombe dogo wo so wo stand for the justice Papa also stand for justice. Enti mpacho asem a aba beto hoi. Se ye honhom asem te se de ni nua ba na brown obetena se okeka ye na he mi ni achi mi mfi o kan ma beka me de me so de mahuna fa honhom no wo kana meka na ya hwe de ne de ye de eye nokre so wetimase na ekoba se enti sa de na koye light se oh eni so de a eni na manase baby a wo bia hostu manasi papa ni monyamfoi minua be mani monyamfoi me papa Canada Japan ti mama respect na sankanya me papa Canada Japan kan obobo nsem na metu uche na me de abehye obe ma so ama na papa Canada Japan ti meto a enye yiye esanse minim se me papa ne besan de nokra ye den abeto ma Ghana ma yakoma ye den ato yeyem enu nti no hostu manasi ya manasti bebie na no kasa ye no me pacho eye me se obudo ye de be eye interviewer aya na mo host no utie menim se me kru John Sisi o kasa aya no wo ye interview aya na mote enti senka ye John Sisi na nka interview sa de be manasi ya anka obebisa ne se oso nim onyame kasa mafo pa onse obodi no wase hwemanim yiye prophetess de be perpetua donko na also spell ye dey ema no me pacha manase me pese me ka kire wo se me ye onyame kasa mafo me se me ye honhom adwuma me ye honhom se mo pe asofofo ne de be me papa oduro mo pa asofofo wo Ghana asofofo ne papa oduro ene papa kwasi awia mo papa mensa otabe mo papa jema mo wo mo ne ye fra mo de be asofofo me se me ye honhom adwuma eti manase ye de obetna program no so wo kan ya me ba be kire wo mi na me wi a wa wonim de to aso onyame kasa mafo me de magima konwa me ntena ha no me nya wo sadra enko firi o enti manasi wo so wonim me pa me hwe wonim yi enti manasi ma hwe wonim yi me hwe wonim manasi me hia asase bo grass we bida to be frank in my entire life be man ne sindi nanim kan me hia bi da in my entire life be man ne se edina nim wo ba ne sina wodi kan hunu in my entire life me hunu bi da be man ne ti eye bosayon in my entire life me hu bi da enti manasi me pese me prove kire wo say onyame kasa ma for the last time I came to Ghana no me wo take it in da ho me ntom kwanen the last time ya me ba Ghana no manasi me wo take it in da ho enti papa Canada Japan me nim se mensem wutie na me nim se beduru anim ti papa me serew we de anya politics we de eye justice for mine no said the old person we yi atrodifo ni nyina ye dey emma na Ghana ye ma ne ye mema ye kunkum wo mo no ye nyafo ahodie wo mama ye nyina ye supporto se papa boaye wutimi twia me ye investigation kama eti papa mesro mo nsamfo manase metna ho bi wo nyame kasa mafo me na mo mfrɛ me ya me kunu kame Mohammed wo ho manager wo ho me papa Bridges so ye den e wo ho. The last time I'm back Ghana, I have all my proof. Ewo ho. Ena manasi e wusu wunim me. Eti manasi ayem se wunim me no. I hope some no be what picture. Se picture kura na wunim ni manasi. Time I'm de back Ghana. Car me dem mu. Driver no wo driver me. So wa ye wo ba so wa ye bema. Manasi. Sabet na radio ni so bi. Papa Canada Japan. Me so ma host ni fa ne metna ho biem na wo misa ne mayen. Essence ye pesi ye prove na Ghana for me fa asem we enkwa ye se atredi fu asem na ye ka no enyampa
Yes, lem ye nyina ye pefa hodie. Ba papa kan de Japan anhwe Manase asem wi obeka no. Ebe mani pa bebira ka se hey ane na de se papa wo boa. Me so wo sika dada. Enya afi na wodi wo TV station ni be pesika. Papa kan de Japan wanya wo sika dada. Eti memma Manase wei. Emma de be na brown. Ene ni kunu ko make call. Just 1 minute call. Emma me Tristan sem wo de be wo TV ne so. Eti papa me pese ye bisa Manase emma me. Eno na ye tie free Manase enum. So what is the last time I'm back Ghana? Ye omo ye rituals ne maame. Date be mu na omo ye rituals ne maame. Month ne de ure fi kura na yi abe mu. Yi abe mu na omo ye de be. Rituals no e maame. Yi abe na me nu ko hu sofo no because me meto no mo no. Obi anim so onyame kasa mafo me nkwa asore. Obi anim so onyame kasa mafo me nkwa asore. Enu nti Manase church ben e na odi mi kopie mu. Manase church ben because ukọ the whole Ghana church bia ni wa matwero me diri wom. Oba UK abontene so a church bia ni wo betimi aba abontene meka se me onyame kasa mafo matwero me diri wom. Eti Manase church ben e na ade me ko mo me ko petumi. Church ben na ade me ko mo me ko pe power. Church ben na ade me ko hoye. E na month be mu. Eyi be mu. Manase tambe na wo hia onyame kasa mafo. Tambe na ade hia me. Tambe na me de ba Ghana. Bra, efo ba to de be. Ye papa Kennedy Japan de be a TV station. Papa me pa chawo. Oyere oba unua ba. Me ne me dom wo hima Esther. Ye nkoto dwegu fom. Ye pese papa wan kasa usade ne betena wo TV station de so. Na papa wo bisa ne biem. Se wo mra no me kire. Esanse before obi beka so wonim obi no. Na che se that means no. Woni ni wo mfonyini because wo so woni me pa me so ni pa ena Manase me nkai time me de ahia wo ena be ma fu bi se kura so de bi ma me life mu da na me de frasa ase we so be ma fu bi te so Manase never in my entire life eti papa kan de Japan we me sere wada wonya me kasa mafo papa ye mpesa asem we be politics ye mpesa asem we be like say de wo ya ma Ghana man no e be kwakoye sa ase o TV station no de bi e mama Manase ni metena ho e mama Manase ni megu TV station ni kura ni mu ase e sanse ye nyina ye tiew abrochefo nyina ye so ye credit wo baso na ye te se Kofi TV wo baso na ye te se Boga ye nyina ye betie news aye den aba de be system nim enti papa kan de Japan ye di nkotodwe gu fom sa fo Manase sa bra biem esanse me obi oni me bi oni se me ye honhom adwuma ena sofo bi a wose matwero me diri wana sore no me kan kire me to me ntwa tight me ye adwuma ma government enti me tua tight me tua ayi government de be tax enti Manase bra be kire ba bi a wonim me bra be kire ba bi a wonim me keke Manase ye pese wodi me ba wodi uba na wo be kire me enum ene ye bisa wo date am de ye den e ba Ghana eji a wodi hia me time mo corporate mo koye dey rituals ne ye dey e ma me no Manase bra bontene ne be kire sansem ne nyina me pesa wo ba bontene na wo be kire yen menum asem a me de ba be dey e ba bibisa woni na me wi a na me kode be Manase e die ne mema Manase ko di ntro e wo papa kan de Japan e Japan e platform so die mama Manase ko di ntro nyina ne se e ye de be na brown na ne kan ayi de den woni Manase e ye de be e ye ko e no so woni bibi me so bomode na wo platform ne so a ma ye hunu se sa ma me wei but won se Manase wagwa de enta me ka so wagwa ne se sa sofo no me nim no e na me ba Ghana me manyina bedi madanse asori be no se ma ba Ghana ma be wura na asori dem wan e so ma ba Ghana even kwa me papa Akwasi Awia mumisa no papa Akwasi Awia mumisa no sa me maba aba na sori dem ho dana mumisa papa oduro sa me maba Ghana aba na sori dem dana mumisa me ma mesisira mafo sa maba awo no wana sori dem dana eti Manase ya de na wo de wo nko wotimi konya ame a wo de mi ko gina sori dem e ma me ko perform de be rituals but Manase ma me nka asem ba ko nkire wo ha sa be ma wo ye jojontie na wo ye chimifo na wo ye kwase ampanini na wo ye abuafunu na wo ye abuamu abua dane wo ba oba besia so wasene na wo de tomato wasene na wo de wo chire wiase se mo hwese madada be ma no na megu nani mu ase
Also woman na brown egu ani ase. Also woman na brown emu anu aduane abedo. Ababo because minim some papa can the Japan want na say Emma wo fucking guys ano. Ume good ya be ni TV station ani ase. Obepe so be ye nhwanimu no de ede yi aye de atu yi. Na so okohwehwem no hu ne say eye na brown. Ene ni kunu ene be bo wo pa. Because me minim say asem yenya politics. Me yi me papa can the Japan afrim to the stand say minim so onim ho hwe. Na wo host no ma me kan sem ba konkyerɛw. Say wo so ne na brown ne kunu e wo link bi dia ene hwe yi. Esan say Mudi TV station ni bedane politics no. It is a namuma ban na waso na ntimo kase bia. Yenka bia dia. Ene mu hu ne se dia wiaye ye no. Saa so na nsuo be dey. Ebeye. Enti nsuo to ne nkuto esere opete dia. Ene saa so na wie bo a opete so be dey. Ebe siri nkuto. Timo yenka samba akoncho na nadwo na wosi so no. As a president ne hodwo. Ena papa kan de Japan wa ye na adwen so the justice beto de be. Ebeto de da. Eti host eh safa ne brabiem na host ma men kan yansasem bi nkyerɛw be mani monyamfo be ma ho akona kono sei anko ka ye no nanko wo bisa na semba akwa nanka ye pese yetifiri wanum nanka ye hunu se wukita the wisdom like de be me kunu de be Kame Muhammad the wisdom like de be me papa Bra Jesus and I said the wisdom like de be obudo and the wisdom like de be boga anka semba akwa be bisa ne se ehe na onimu no na tambe no no kro de ba Ghana amanfo nsem a work with me test e kire me want me anyi test an kire amanfo nsem a work with me e de ben evidence e kire me wan fa hwe an kire amanfo nsem a work with me more time date but me want me an fa hwe an kire ma me nka asem nkire ma na ase wonti me nsai me o me yen nsai me so wo pese wo sai me a mechi wade ya de ba akopɛ ana saade no so obi anim agemi bia ma no ka kire wo mo sa ade we se de wonyame won ne Samson se wutini wi na de obeba fom no ya wo refi so ye na mpa de tini wi na de ne ba fom ye na wo ne de be wa hini David se me hu sa wo pe ma hwe na wa anye lazy ant na fie anya sa wo ba na de obehwe fom ampa so wo ye lazy tena fom no tena fie no oba na de ne hwe fom enu ntiri mem apam onyame ne me wor mi muso Manase ena wo kwasi ampani bi ti sa wo Manase wo ba benyame abeyede abe destroy me eti mame nka asem ba akonkira wo se engege sati odi mi chini nuo so ekokọ buru nua ekọ hene wantimi amankrado stati akọwi amankrado sen akọwi so odi kwaji skeduro enu ti enye wo Manase ye na brown odwamanfo ni te se wo na brown ma me nka wo nsem bi hu hama wo na brown producer na wo de na mama brown ko ne nchen no wo ti se producer ni wi so na mama brown no wo ko hodi asem ne kosi ye na wo ka so ne na mama brown da etu wo dirimika wo do nkwasi atwe de tua wa ha mu no nkwasi atwe fon no ya wo de acha me be ma no nkwasi atwe na wo de aduragu be aduane mama be ma no na onim sa wo de ekọ ama producer na ditwa no wo wi a wo roliu but wo di twa ni wi no ka cha se na nama face na ye den e wo system nim etisi yi na nama free set ni so a enye yiye kwasi abachi mefo abuo funu ahia na metena na me ka cha se edi enti na wo ne nafofo di agora na ho aye o machi esansa wo kasa wo ye torofo wo dwa wanum toto o pesi ehunu se wo awunie enso apart from enura wo nam so tumi bie ni white wo mu wachini nuo so enura wo gigi ye nyina wantimi a make star enura wo gigi ye nyina wantimi afa ma ya hit se na nama waginu nuo so wantimi anya te se de ben Emilia Brobe waginu di pa otimi de chame ne ye wukunu kwase abachimi fo abo funu oba wo di wo gi sika de kwato aduane ma wukunu oba wo di wo ria wo be fia wukunu ntimi misa sa hina odi sika ni firi kwase abo funu size ni onyame kasa mafo wotipe ni onyame kasa mafo abo funu kwase ani mu wo chimi fo ba abuona na brown kwase aba wonim fo kankan utra sirtwam aboa kwase ani mu uchimifo enkuroma na wawo mo no kwa so obu nipa aboa na brown ekunu bra ha chimifo be ma won sori mfiri wakonwa so na oba ye slave oba kasa kire kwase ahunhum tuo na kita wo no to na ye hwa aboa funu wadwere ye so wudi mpanifo chintini hwan na brown kunu me ne wo ye kwase ampanini esanse so wuntimi ntuo yerefo
Nessa we yiri pet here when your mini pa. Hey, mama can some back on show. Me I'm not a coward. Me you stupid like you. Yan terminate me so. Obi to me from mama from da ajinyame. Ena me ni nyame wa pam enti na bra okunu ma me nka sem bra akwankyira wo wutiri kakra kasa wo ni padua kwasia boa wate so wo mu ho a me be di batem amana ka wo hwewa so wo mu ho a me be di na tam amana ka wo busua aboa funu kwasia so wo mu yire na so wo nkasa nkyira wo yire a aboa be ma wo yire kwadi ni wo a oba na wagye sa na nada wo ye be ma me bisa wo na bra okunu me bisa wo oba kokodi ni wo oba na wasa na oba beda are you a man? Wasi abuwa funu na bana me bisaw abuwa na yas kwasi animu ohofo hotan san abuwa makeup bro wonti ntwi makeup papa kwasi ani wo makeup tan san ngege kwasi animu wodi wasem ko na yas so wonso waka kire say enye wo size no because wanimu dua na tesa the finger and don't try so woni ne beko no wedi udwuma kwasi afo betena kabu na wusu abuwa funu kwasi animu emma papa trende emma papa french emma papa tutu spray papa bi go ye ho a na wo kwasi abagyi me fo na anabra aboa furu nkuru ase kasa na wo so no aboa kwasi animu odwandwe tie aboa wokuru na obetimi acha me no nyonya me kasa mafo na anabra wokuru na obetimi acha no nyonya me kasa mafo he ma na sibra ha kwasi aboa nkrosa ni bema wachimifo abuwa funu asofofo didi wutunu mu an wadane de ben frustrated yedi wutunu mu amana ka wadwene kwase abuwa chimifo abuwa ya kwahwe papa abuwa funu kwase ani mu abuwa kwahwe damo na gude nsa wo de ewai kwase wo de ewai manasi wo de ewai kwase ani mu ya frustrated afede wo bag ye mu odi anini afede wo ya sresre fo kwase ani mu ede na wo ni papa wo su bempantem ede na wo ni papa wo su bempa entem na wo papa wo su bempa wo lucky ni ades man papa wo su bempa wo lucky ni ades man na mama nka sem ba ko nkyira wo woni na wo de asimi papa oduro so no I'm pointing my left finger on you woni na wo de asimi papa oduro so no se wo nya papa oduro life ama no na se wo yi waju so be mama na si kwase ampa ni chimifo we aboafuru be ma we wotete kwa be ma we kwase be ma we sei ebe kwa kansem huna fa papa oduro ho a papa ayi owu so bempa etua ye de atwene dem ye se mema na ntutuo no me ya santo ametutuo no papa owu so bempa ye se mema na ntutuo no me onya me kasamafo ya santo ametutuo na mo hu se yes ya santo na na me metutuo na mo hu se yes asante ma yo mo de hye ne me na wo papa owu so bempa me woni obiom se wanyu woni emfiri de ben me papa oduro so a wo ben ni wo Ghana ama sa wo nkwase amoa no agyimifo mema mienu na ka wo ho no aponche ne nkraman no omo besesa esase mo pese mo di nyame enkrofo anim ye fom mo pese mo di nyame enkrofo anim ye fom wo papa owu so bempa wo ba be ka papa bedu ko bi asem wo be ka se papa bedu ko bi ne kum ne ba papa bedu ko bi ne kum ne ba wo akra ne nya na de ne ye rituals papa wo so bempa ye de na papa ko bi ko du ene unya ntokwa chase na wa ban net so nti wo frisi wo hwie papa wo so bempa wa ban net so nti wo frisi wo hwie trase na wo to ba ben wo to eba ben people be ta papa kene de japo eduru dia de oba betena na bo chiro na wo papa wo so bempa wo de opa mo ntena se na mo maye hwese mo de modi be sinya me nkrofo so wo Ghana ne ye ntwe de who is who ne ye hwese mo num kasa na de na nado ba power ye mbeka kire yen say mo hu ade na nado ba power mo be ka che nyame nkrofo papa na ye wo ho no mo be po ya mane papa wo so bempa me toa wa bra boso ama me se mini abema ideas man intino me di tuya to wo mento na se wanyu wani emfiri de ben me papa oduro so a wo be ye wo so wo ye innocent e die na wo ni manase ntimi mo wudini e die ti na manase ntimi bo atradifo bi dini a wo yi wo afri mu papa e die ti no wo yi wo afri mu why na so we a right person na wo dem di tuya to ho na me se ya santo a me betutuo no me kyerɛ mo sɛ me mentored any papa can de Japan me ba betutuo no papa wo so bempa me nye wadwene sɛ Ghana obi asuro o sɛ Ghana so fofo ni nyina bɛka ma no ato nom so mo mfiwa me oba besia me face wo me oba besia me do beba from to zero me kyerɛ mo sɛ 2 minutes mi mu no ebru be yie so enti mo ba me be yie fanse kra no mo lo me 2 minutes mi mu no ebru akomfo 2 mi so enti mo mama akomfo 2 mi kra no mo lo me
How dare you people? How dare you people? Manasi, kwasi Jimmy for aboa. Mube kame nesi wonya meka sama for me fraga. Na etifa so. Na ejatomwa. Na me braste moa. Mo wi amose ai. Eno so wonya nipa. Eno odidi atem. Aboa kwasi wonya me wakasa for me mu. Wantimi mu 24 hours. Ena me more tie. What it? Me more tie Bible no me more tie. Me papa odro mu na abotai. Enti mo pa mo kom papa odro mo ho. Na wo so obetim papa odro atem bia heya na me do beba. Me brasto do me you secret. Me se mo amodi boni beti nyame nkrofo so no. Me yi mu nsam nyina pie enti na bna we. Se wa me kan nyame kasa ma for a stupid girl like you. Hopeless girl like you. Abuwa funu obi ado chakwaji aduane e na de abre ukunu no ne madi kwase abuwa ukunu timi control wa me papa ne me mame mo mutimi control me se ukunu timi control wa me kunu timi control me kwase abuwa funu wo ma na se be kase mi ata wo se me ne oba na da kwase ya me oba honya makona na be ma so honya makona kwase abuwa funu me wale nyankopon so oni mu a abuwa me wale nyame tumi eti sa wonti ase afro heaven na ko be se nyankopon sa de ntino wa wale me no ma me wale kwase ya bu kwase ya manasi o chimifo eye wo ya se nyame yi oba ne ho ofe ewie yemrem se ye jesibe kwase aboa wo jesibe ne ngege matiatias wo jesibe no wono ne chimi sa akokọ ha ngege bra ha o chimifo ba engege kwase aba engege anunsuo ba engege aboa funu oba je wo sra ansa de watimi de wo kala apie kwase aboa oba bro kire ye hu aboa funu ma wen engege wo ma omo wen na bonzi. Where is your children? Kwasi abuwa funu. Waba wudidi anu wada. Wonke wo ma. Kwasi ani waba utimi kwa fa wo mpana. Eba tu de be. Me papa and nobody will call me to pick that phone. Me mfa. Me say, e mamu me kame, o be kame e beti afa so. Hey, engege kwasi abuwa Jimifo bra. Engege bra. Wo se de be? Wahima Esther mi amini, me na nyame. Amenya de papa Kennedy Japan de ben animadom kwase ababuo funu wo de ye de wo betena social media de na de ye wo de akwa woro pant wo de woro pant wo de ne se obema wo de wo twa ebema kwasi police na kwasi police be di wawie no de ne twa wo de obekwa kwajeje amanfo naked e de abrew enye dwuma wo ti Facebook wo di ano no engege wadwuma wo ye eno ano no wadwuma wo ye eno ano no wadwuma bioma wo ye ne ngege fa be kire ye engege wadwuma bioma ati social media wo ye no fa be kire ye apart from say odi amanfo papa pictures be ba toto apart from say obekọ ene wo papa ayi kunu ayi akwasi police ebe kwa kwaji naked pictures e dia ba na odi abrakre na amanfo no onye skato adwede eno nenne me kunu kame Mohammed ene me papa de be bra Jesus ene obudubudu omo tu omo na so that nonsense will be there be stop that nonsense might be there be stop asia mwa chimifo mwa engege meneo kwasi ani mu where is your children abuwa funu wutimi de o ma mekere engege wutimi de o ma mekere o ma me ho fo san fufu nti wutimi fa ne nkere fa o ma me be kire me ye hwa o ma me engege so ma me wo fete so nyame kasa ma fa ne be compare me kwasi abuwa o chimifo ba wutimi de o ma ko kire wutimi de o ma engege wutimi de o ma kire useless woman like you na wo ye kasa na mimi hu so wa fa video esi mani mu di matama who are you engege who are you but me kan san ba control engege me ne wa start ne ya start ye be wie no social media ha me onya me kasa mafo me ne wa start no ya start ye be wie no social media ha me video to na mu refi sa video mu fancy pa when the day I will finish engege no mu fe bo ta video we ha engege me simi no be wie enya atem didi o enya ntokwa eye honhom asem na me ka ne sa no me no be wie me ye siw soundboard e wo Facebook we have trust onya me kasa mafo engege me ne o me siw soundboard wo me be me afira tuntum wo so kwase aboa wo chimifo wonni wonu amanfo be hwe wo ma ye nyina be adote nkola ne hwe wo mo because like a foolish reasonless mother like you there you need to be a wife of this land kwase aboa na me no di agro afa de adura ni bre engege me simi no case na afa de ma ye na ni bre so eti se fa hye wotirim se me no case no aye ni bre so enti se ye be ye na tentam me mfa ni agro me mfa wo ni agro kra ye be ye na tentam na de be sie kire no mo nyina mo fa video we nto ho na mo mfa nsie e mo nya me kasa mafo asia boa me the platform na mawo me dimidi na mawo di matam want to say the day we dey be come wa obeji atem didie no wanu we be ka atum na fo waji atem didie no di matam wa because the day we be come wa atum say wonni matam bi no egege that time is your end abuwa kwasia o chimifo abuwa funu
amankra do braha aman jimi fo be ma umu ho kwase ampani a wo so nsem so be ma panimu aka papa panimu a wote wono ma wani nyina ye pepe wani nyina ye se de yehuto wo ko Ghana de ne kosi wuni obafo ntem brabonte meka wo si fa afari ade ne kokosi ye brabonte wo so wo ma kwase a wonnwene be ma jimi fo a wonnwene aka wote wono ye nyina ye grandfather ene wo ye nyina ye na be manka ene wo aka wote social media aka wona aka ye bom aka wona aka se mo fa ye ntu yesu jimi mu jimi nti na wase nti no aye useless nti no aye abo mu abo nti wahu jimi amankra wahu awie ye kwase abo se me mate me toma kwase ani mu abo afunu o jimi fo kwase ani abo afunu masa peja masa de akere mo mon trend me abo mon trend me say we na me de akekere amankra do me de akekere wo kwase ani mu me yi me toma fa akekere wo amankra do dabi me yi me toma fa akekere wo amankra do dabi me toma de hiama me kunu esase me kunu so mo enne ma na ho ba enti me toma hiama me kunu but amankra do we na me de akekere wo enne dan na wo dam na niye bra beje wo ho pant ne so de mayi yegu so beje wo ho me se bra beje wo me se me de wa bra baba from amankra do me onyame kasa mafo kwase aboa bebie wa no ne start fight o chimi for amankra do bebie wa no ne start fight adenti ne onyame nkrofo omomo mo ho so a sa mo se me papa start so wo church ma bi ho what is na anabna bi motuo mu pa na bra motuo ni motuo obi oni na ye program bi anim de meken ni motuo white man ne nsawe etimitin fifra na na bra motuo na bra motuo na bra motuo na bra motuo asia abuwa funu o chimi fo kwali kwase ani mu abuwa na bna na ka so wanya badwo aba ba badwo won na ka so wanya badwo aba ba badwo media menya ayo na yaso ena menya afia so a o ena menya na na manya mu rabrobe o media wo kamia wo be yam wo kamia wo be make sure say abena mo wati bi adi be wo tumi wo be sam yanom misimi yensuo mi yeja mwa kwaseafo chimifo enwo biasefo abuo na bna wo chimifo ba wo kankan wo nyunnu wase kankan abuo funu wo kunu ne oda ho ahomache wo se ye nyamere ba ho wo sore na dimi kekekekekeke wo twa bon wo de ho be kompa onyame kasa mafo kwase amope kura mo san kwa UTV enko kasa onyame kasa mafo me ye debe me be fo mo pa mo mfa ko wiase fo na nyina na mo trend me kwase abo hima Esther am so hima Esther enye de mo beka ena de mbeba fom me se wo sa abo me de abo be ma wa he ya wo se kwase me de kwase be ma wa he ya wo se jimi from the jimi from be ma wa he ya if you be gentle I will be gentle to you that person kwase ani mu mwa me papa mo frefre me ese me disi ana me pon mi jamo me papa bra Jesus mo peka ma mo no mo nkofie ya pon onyame hia mo no onyam kese me papa se mi mfiri so na me ka se mba kwa kire mo wo de ba me de be hia wo manu oye nti na me se me nwale enye by force to marriage esan se enkwasiafo bi te se de be manasi ejimifo bi te se manasi jusokro bi te se manasi efreni mu afo bi te se manasi sa mmema ni bi nteme nwale kwasia ni mumwa ejimifo kwasia abua amankra do mene o kwasia ni mu first the fat braha wo so me mo scan to aduane ni eti bra beji scan kwa to aduane di first the fat mene o kwasia ni mu wo kwasa kwa yi pant na nie pant na nie masari a kire first the fat enie kwasia ni pant na mkoto ma amankra do de be sha amankra do na nie makoto de be sha amankra do enie masa koto we enie me de be sha amankra do enie momfa abua me mo scan kwa to aduane di first the fat bra be fode koto aduane di kwasia ni mu sa wo yire ho ofete so nyame kasa mafo afene ni mbekere fa wo yire ni mbekere na ja so wo de amafo picture na e compare me no fa wani mbra sa so wo yire ho afa fa wani mbra wo yire jimi fo wo yire sansani wo yire kohwini wo yire kwasia ba no fa ne be compare nyame kasa mafo fa nanim abra bekere me why fa nanim bra bekere de ho Facebook ni ehun sa wo yire ho ofa abo funu boga wale ye no wo se de wo respect ne ho fa kwasi animu abuo fun face the fat wo chimi fo be ma kwasi ampani mu kwasi ampani ni abuo
wo ho fo sa ayi na na bra opio to ehye na ya ase kwase ani mu aboa na na bra wo soso bonche kwase mu kwase aba jimifo mu jimifo ba ho fo ba tantan aboa metimi ba bia mo ma ntra me ba bi na sa mo se mo ma ntra me ba bia ma no de ya pa ma no de ya nti na me ntro bi di no wa sori bi mu no kwase ya me se me ye honhom mu adwuma munyi sofo ma me mfiri me so me papa oduro e na ye sofo me papa sofo fo mo ye sofo wo ho na papa bedu ko papa wo so be papa me ka se ba ko kiro jiwani free papa bedu ko bi so esema we ka papa bedu ko bi hu nyina papa wo so be wo boa onyame ka sama fo me so wo boa papa wo so be me so wo boa evil man papa wo so be me so wo boa na ade ne ade esema na jo nkwa ade esema na jo nkwa na se wanya se wo do wani asi papa bedu ko bi so na ya wo si nyanya na fe wasa bopa ni edi me papa oduru atem no se wa metu ya ntwere ba bi etwene ya santo me fatu me so ama santemanya ye din metso dem pesa me ka kire me papa mo frefre me nti me firi so mo ma bai onyame hye mo onyam kese na dem pesa me ka nyina ne se Manasi don't try funny thing on onyame kasamafo ene me ba wo so ne se na wudidi on se na aduane hye wanum kwase yakom de wo so wo pese wudidi chede a ene kanokore o because ye nyina ye pede ba ye pe papa na sem papa kene de Japan de wo ye nyina ye support no eti memfa ensufin e me friend su papam enfa sufin me friend su papam e ma afa ye nyina ye meda ye ni kwaka se wo ko papa kene de Japan yi so anya yi etie form tie me strompa ye papa e platform no enya hwe Manasi na edi de be na ma de be na brown echi ama sankwase ase mwe nyina ye de akopi wo so mo fere me no I'm tired mate mapon onyame kasa mafo mewie onyame kasa mafo me papa mo frefre mo msi me mfiri so onyame hira mo onyamo kese afi no waba so midina ne de be onyame kasa mafo Black Jesus de be daughter midina no me sister Dini edis of mama de be Dinah from US Abonten so me papa Dini the Black Jesus me kunu Dini ede Kamel Mohammed ena me ma de omodo so pa Mariam Queen me ma de omodo so gifty me ma ya me ma ohima Jackie anentu mu anentu o hwe gift anentu a me ma so de graduate wom nti no me di mu sia na wo na bra me no nwie me papa mo frefrem na me no nwie yo me sa twa video nketen na de amount because me hu so we useless na won ka wano ntum no won sem nyina be pie me to sem nyina pie me se me tena se na matena se honhom adwuma na me ya akosisi nya me be frem mwa sem fu akwa na wo papa owus bempa wadwe ye wo se ya papa kan de Japan yi na ayi won ayi politics anya politics o papa bedu ayi papa owus bempa obedan nani ayi ya papa kan de Japan so one kan want to ayi papa ayi so a bedu ko bi so a any papa owus bempa so a because me nka papa bedu ko bi ayi o me nka so ye innocent ono me hwehwe no me nyana me fani ni agoro ena mama nkra du nti me nyana me nye gya no but de wo kafa no na me twa so na wo boa enya so odi ni be panim enya so be so me yehunu se wo ye angel no na enye munyina moayira nti mo yehunu se munyina moayira na se wantwa so etuo beto si ya to etuo ebeto si ya pay hwa de wo pene ho the major prophet kun chacha on se me catch was say bomoden na hwe too much gh on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na wo subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura